bilateralni projekti koji su finansirani iz evropskog budžeta u iznosu od 2 miliona evra će biti dovršeni do leta. I interesantno je da ti bilateralni projekti pokrivaju pre svega javna preduzeća, opštine i na taj način moći će zajedno sa evropskim partnerima da unaprede odnose i svakodnevni život građana sa jedne i sa druge strane granice. Drugi element, to je da sam prihvatio poziv, gospođo Đurić, da posetim Crnu Goru, da tamo imamo jedan seminar koji će biti posvećen evropskim integracijama i to će biti prilika i da se potpiše jedan sporazum u saradnji između Crne Gore i Srbije u domenu nauke i tehnologije koji je ispregovaran i potpisan pre nekoliko meseci. Napokon, u domenu evropskih integracija dogovorili smo se da zajedno radimo na prevodu evropskog acquis communautaire, to jest zakonskih tekovina, da nam se ne desi da u Podgorici i Beogradu u isto vreme mi prevodimo istu stvar, nego da koordiniramo te aktivnosti, tako će biti i efikasnije i brže i naravno mnogo jeftinije i pošto nema bližih zemalja od Srbije i Crne Gore, red je i da u prevodu acquis communautaire najviše sarađujemo i koordiniramo sa Crnom Gorom. Eto, toliko.